Abantu barukurenga 200 bakombeka obusisiro mu Ruwaki North omugombora ya Kapapi mu district ya Hoima bwanyuma y'umuserukare wa UPDF okuba bingo mu mataka gabo. Agarukoragawe hati ngoreka ngo Minister wihanga hawe nshonga z'amataka Dr. Sam Mayanja no kutwara amahega Field Artillery Major General Daniel Kakono babahamize ngo utaruho umuserukare wena urukuza ko bateganisa n'ikigambwa ngo abantu aba bakaba babengerwe Brigadier General Peter Nabasa nabatahi babaramu Captain Rogers Karamaji Lieutenant Kandore na Private Freedom umwaka gw'2023 enyuma ho Brigadier General Nabasa akagambira Minister kuko yapangisi itakere ryasiko ya mayuri 5 okuruga harimo zisasimo wabiraye n'obujunanize bw'ahabintu bya family yo mugenzi byanjiro wabirara mukama w'icapa from the first family agera giteka bigitiye first family tamuseveni and they always call one of the brother adulongo nyinga tashele is called Zaire manyinga dulongo Zaire Kaguta Zaire Kaguta, something like that. Manyinga Zaire Kaguta. So and also Sodo. Manke kojaye to madulongo Sodo. So they threaten us, we fail what to do. Besa bapakire bintu nyicyo bubuduye yapimege zadwe bapakire intena buri kimwe cyona duya byango pimege ndende dizao bakawe saba bapakire umukazi n'abantu nyiciro babatwara babanaga umupolisi bubuduye mbonde biko dawe hito oya bike berani kuno ekikoba kikaba kiri muga ndahuraga afayo tema ene berenda uraga fayo nakiza nasa mango kiza nasa abashaija ba RDC na DPS bakatereza bakutiri bakoranye munonga kurotara batere tukanziza kufano mbere kutwete yawo nyumaze twahurekera ngo nabajya kwitira ibintu byabo afanoria no izera neuri RDC shikira mbona hatabo bantu bakutubeye n'ushobora kuba kutegara itabo nabo bakatemente zabo takabaho. Minister Mayanja ahumuriza abatura kandi yabahameza ngutino rabiho mu itaka ryabo mu koti ya museo na ye mudeyo mu nyumba za mwe tunabanza urumiki ate erandagira ngawe naragira ruri abantu aba batuyiro mu mberambi kandi Minister yashababo bona abarukwebasa okubakwatiraho Tuwena chebebika giteka bagira bufutiye senga tukubira government department so abantu bona abalungi bajje bayamba abantu bano ni ogwa luru ni daro sheke government kudanma besho aroni nyimide wanonga kuwa mulanga sina yere kumaye bana biko to all men of goodwill mujje muyamba abantu bekata sheke kushima ber bunu kwandambika Major General Daniel Kakono yabashabo batatu aramateko mu ngaro bari kugaruka mbebanja Kiambasaba kiri kimu pimba bitu kwa ibinta shell temukora kavuyo ngabali beka kebakola Korotim kavuyo kitema jima cyagitema kodo. Abantu abamenya amateeka tulina amateeka agaragira kibeerawo ate okuzza abantu ebintu byabwe nga bw'olina okubeera. Hona nabwe Minister Mayanja yaragira ngo Brigadier General Peter Nabasa n'abatahibe bakwatwe. Elesebo General winja poide abantu bano bagambye nti waliwo abamajje abali muno abamajje genyini private security abalina emundu abalina obusaale saba abo bonna badisaminge bajjeko obusaale bajjeko emundu bajjeko ebyambalo ate obasibe Abatura babiri babengerwe nibaragombyaro bya Waki North, Kapapi Central, Waki South, Rungana Kiryatete, omugombora ya Kapapi yo mu district ya Hoima. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.